učenje te evropske vrednote. Multilingualism underpins European democracy and especially the work of the European Parliament. The work of the linguists, interpreters and translators is crucial for the core of the work of the Parliament. Cari colleghi e colleghi deputati, vi ringrazio per la fiducia conferitami in questo voto. Propongo che iniziamo con il dibattito. Hallo, ich bin Clara Eva, ich studiere an der Universität Ljubljana. Buongiorno, mi chiamo Marco Dorigo, studio a Trieste, studio interpretazione di conferenza. Moje ime je Teni Gasparini in študiram na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Hello, my name is Rok Vinko. I'm a student of interpreting in the University of Ljubljana, and today I've been participating as an interpreter in this simulation of the European Parliament. Schönen guten Tag, mein Name ist Jana Zupancic, ich studiere an der Philosophischen Fakultät der Ljubljana Universität. Sem Vito in študiram prevajanje na Univerzi v Ljubljani. Mein Name ist Adriana, ich studiere Strategischer und Projektmanagement in Maribor. Mein Name ist Damian Zrim, ich studiere Geschichte und Soziologie. Buongiorno, sono Miha Boris Saksida e frequento il quarto anno della Facoltà delle Scienze Sociali. Ich finde, dass dieses Projekt etwas sehr Gutes ist, weil wir zum ersten Mal, also als Studenten, gesehen haben, wie eigentlich der Übersetzungsprozess für das Europäische Parlament funktioniert. Weil manche von uns hatten nie zuvor eine solche Erfahrung wirklich zu sehen, wie das alles geht. Mislim, da je ta dogodek zelo velika priložnost za nas, prevajalce, da pobliže spoznamo institucije in delo v institucijah v Evropski uniji. In ne samo, tudi v bistvu podpornih služb, to so seveda prevajalci in pa tolmači. In mislim, da po tej izkušnji sem še bolj prepričana, da sem izbrala pravo pot. Credo che sia un'occasione fantastica per poter, come futuro interprete, avere un'esperienza di prima persona per quanto riguarda l'interpretazione di conferenza e al Parlamento europeo. For us as students, this has been a unique experience to experience how it is to be an interpreter and how to work in these huge institutions. Quest'anno ero il presidente del Parlamento europeo in questa simulazione. Multilingualism is very important for these kind of simulations. Also es war auch eine gute neue Sache, dass wir in verschiedenen Sprachen geredet haben. Also die Übersetzer, die waren toll. Spero che negli anni futuri avremo ancora questa possibilità di fare esperienza come lavorano i nostri parlamentari europei, i nostri rappresentanti nel Parlamento europeo. Per concludere posso davvero dire che era un'esperienza eccezionale. Grazie.